e uve ba do wetea amoton mansewe maudo me na ya se tonu ba e me na lita me cholo na se tonu ko do ya wonwe se uve gudo donade lo fine Abraham notea e se tonu ko maudo azolo ko na inu ko lo gba me ndo ni podo nu eblo me de o nu ko yo lo boblo a amo ni se tonu mau kwa ba do ra santa de ga mi memba na ko de ba ma na se de gbetu e jeudi 3 juillet 2025 et donc nous à David Boton sous maintenant en Genèse 21 verset 4 et maintenant et viodo azan tanton Abraham kwa dani le ma okodogboni daye ana inu ko lo gbameo era nu ebro medade lo bro nu ko yoja na bro pe che lo bo inu ko era takisa ba nu ko yin era fo sa ba nu ko yin Yesu na je sisadi e le bla ba nu ko yin Yesu na je biblioji e o moya amana sekweta lobona kwedo nuwe maudo nuwe lobona blodeji fie nuko iwatona bere one nu aon uverho mado nukun dudeji o lo chiba dudeji de buna ba anase uvere dandame adagbi gbo uvere de me o esasi wa jire uvene ha dudeji de na amo logudo ton eri se tonu e game jo kwado wa na blodo wa maudo hode nuwe ba tono tebo ni tamekaka cholo bo ablo asin wa blobo ena ko ndo kama ko idowe ama fia na modu deji ade wenda ko nwe damle to ranti telo blo deji nko de nuwe sezanti bodo ko akuna gbogbo enu nuwe ma odo ko ni blo lewo e don nwe to ranti telo blo deji bona modu deji de me odo Jesu Christ nkome ni mo nuwe do wa do tonu sewe egbe owo akota na to si wa mele ena ya akota de do fode ibe Isaac blobo no do Jesu Christ nkome ami uvede bo ansera kuno Jesu Christ me Gigo da khode no kudoton noviche khode la wan ma gbaja kameo no atero vere megbo egbe lo so gigo da khode do kudoton ba na moyi lo ba na sasin jire do vere egbe ton wa ana gbo nu nu ma do kwani wa me a do Jesus sin comme nous welo adinahu le commentaire me je choisis d'obéir maintenant nous écouter le bon beton si Introlodi bo aimer vidéo bo maha me ai wanale do Jesu Christ comme ozande me anade kunu do mawo e won we a no bi ndo ani seton do game e baru ami fifa kuno ton kwedo nkeze o me egbeton ni yonu we ami